Minggir dulu. Hormat yang tua ya, hormat yang tua. Hormat kayak lebih tua nah, ini tidak ada betul lah pas satu ini. Kenapa Ki? Desa dinamakan Japa Pinak Diko. Meliwasa ko kapang. Kita bawa nih tewa takalemu para ko nalaga ko bito. Sudah mau kumakan ga? Balumpi. Ini pala mau ambil Aga na pala di Tandre. Nanti saya pasangka di dalam. Di mana ko mau makan itu? Uko bawa na kapang Aja mo ko tumanre. Nalapo ko matuoto ni ko si Milo Yeway. O kun relal tama manre Ako na tama Ako na timutudan Ako na tumanray. Aja mo na kalolo. Papurit na kumiti. Hindi, pasangka lagi satu. Mie ala makanja. Ada tambahan? Apa tambahannya biasa dipasih? Mesti gak tambahin. Ayam satu. Iya, ayam crispy satu. Ada tambahan? Ayo kita kenal Pak Tenang, pasana sudah. Siapa yang makan? Awin aku tenang sih sangkut. Jadi saya makan. Pasana. Bayar Ki. Iya, mana sih aku membayar, Milo rekaman gratis. Nah gini terseding, menyaman nih. Iya tante, kan jadi Pinak Diko. Kumaki itu nak, iya mondri kumaliwasa ko, tama bawa no kumakan dia picturi mandri wa. Iya tante, makasih banyak tante, murah ka Pandre. Loyolo kapal ya tante di. Oh iya nak, hati-hati kiwa. Tante, selesai minum nak? Oh iya. Iya. Sudah minum tadi, bayar. Buat yang paling makannya enak. Lipat ko kurang mandre lo. Iya tante. Tadi makan makan nih makan kumaliwasa ko na. Lepas mo ko kumakain jago turit. Ika pakai di pasangi. Mulai murah kurang. Namo magi kan na tante ko makai kanjaan na ulit to. Mana sanina ko Andre we mo kuy. Aja namo pusing. Ko masalah lunra na di kacawi. Tapi ro ya mewah ko tara makada. Ini ketemu renong sama zaman nang iya wing igane. Ini mituran nuang tante. Ya rusan suruh malam majarak piye. Ira pakada lo suruh kemaja ya taci dimi. Dia kada tamu kemari mamali-mali. Dia itu ngaham nan di mana suruh maja iya. Di mana yang wasit di jema makin sedih musuh.